පිටුවක් පුරා මේ දැක බලා ගැනීමට දෙස් විදෙස් සංචාරකයෝ ක්‍රීඩා පුවත් என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறார். அதனால் அன்புக்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த ரமதானில் இருக்கக்கூடிய இறுதி காலத்தில் நாங்கள் රත්තරන් බඩුවක් කැපේට තියලා ණය මුදලක් ගන්නවා නම් ළඟම තියෙන UB finance එකට යන්න. Kothukade Perimulle. Perimulle is pretty close to my house, so I might as well go outside. I have not. Nanas Kothukade Perimulle. දහසේ සිට 31 දක්වා උපත ලබන සියලු දරුවන්ට රුපියල් 2000ක තැන්පතුවක් සමග NSB ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු දේශ සීමා අනාවරණය වූ හිටපු ආරක්ෂක අමාත්‍ය අනුරුද්ධ රත්වතේ මහතාගේ පුත්‍රයෙකු වන චානුක රත්වතේ වුණා පුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි නිවාස සංකීර්ණයේ an amazing process. You should definitely check out Sita because they have over 80 branches across the island, including in Palawatta, Athragiriya, Negombo, Panadura. Come with a verified history, 376 quality checks, up to 1 year warranty and 3 සියය 60 20 තෑගි ඩබල් වෙලා දැන් විශේෂ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයකට පින්නු තෑගි ඒ විතරක්ද ඩබල් chance දිනමදීන ලක්ෂය තෑගි රැසක් ජාතියේ මහදන සම්පත ජාතිපුත්‍රේ මණ්ඩලය ගුණාත්මක සහ නිෂ්පාදනයක් සඳහා ආවරණය පොල් නාස්තිය අවම කරගමු අදම අපේ ගෙදරින් පටන් ගමු මෙය පොල් සංවර්ධන විදියකි පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට දෙසැම්බර් உன்னிடத்திலே நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து யா அல்லாஹ் இந்த நேரத்திலே கையேந்துகிறோம் யா அல்லாஹ் இந்த Motor Company Private Limited dealers within Raja Jewelers. Today and prepare for a career shaping tomorrow's world. Call Appet Colombo 0765 7 دعاء هو العبادة. Dua to Allah, it is ibadah, he said. An initiative by State Bank of India, the banker to every Indian. Be alert, be scam safe. செயற்கை நிறுவனத்தும் சுவைகள் சேர்க்கப்படாத நேரத்தில் அதே போல பயணம் செய்யும் போது அல்லது புத்துணர்ச்சி மிக்க தருணங்களின் போது சுவைக்கக்கூடிய மிக பொருத்தம் என்னை கேட்டா தலைப்பு சரியில்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அரசியல் $50 minutes and then the next actor. 15 minutes? You had to wait. That's how they kept you. Rajanan Kovin 30வது ayena vacha tena pamade അറിയിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു.
கண்டேஸ்ட் நீங்களும் பச்சை பக்கெட்டா போடுறீங்க? ஓ, இது நோர் சீசனிங் கியூப். வேண்டிய நோ சுவையின் சின்ன ரகசியம். என்னப்பா இப்படி வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 30 வீதம் வரையிலான விசேட விலை கழிவுகள் நிகழ்ச்சியும் கேட்டிருந்தோம். வழங்கியிருந்தால் ஒலிவில் இமாம். இந்த பள்ளிவாசலில் மிக நீண்ட காலமாக கடமையாற்றின அதி பியவருவே ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කලාපීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථාන தமிழகத்தின் நம்பர் 1 FM ஹலோ FM ஒரு மாங்கி ஹங்கி பெந்தகின பெசனட்ட முதலே கப்ப ගහපු ගේම ඉවරයි අයියේ මෙතන ආදාළවන අතර එම සායකාවන්ත ටීවී බැංකුව යාළුවනේ මෙදා අවුරුද්දට පුංචි අපේ විශ්ව